Okuragurwa oku kwakorwa ha Ruhama Health Center 3 kandi abakikuru n'abagurisi no basingo kwejumbiramu. Bridget Kembabazi omuhezi wa mukuru w'ebyamagara mu district ya Ntungamo yagira ngu okuragurwa oku nikubahweraho kutunga obuhereza obw'abantu batari kutunga butosha. Bakire medical camp ejinka district kubizire twaje mbresinga abo kwane tuyamba munonga abarwire obwo kushanga ngu Health Center 3 nitubantu turaguraho endwara nche kusingaho hija medical camp echeri konjeraho. Yagira ngo kwija kw'abantu mu bwingi nico bahwero kumanya obuhango bw'ebizibe by'abantu bine mu bikwatene by'amagara. Bayongeraho ahabuhereza okusinga obutwire nikuha ati twechinga district nisituyamba akubankeriza akora kuri abantu abaryaha nibingi munonga tikikabahoga a Health Center nkeji. Rotary Club eyambarra itwe tukachuzinga Ruhama ahabo kugira ngo number 1 memba witu uri ku rwego Ruhama katugira ngo Ruhama inabizibu byinji byandwara zitarayo zimwe na zimwe twantureba cases z'amisho cases mu bana bato batwineho ENT doctor nabwa nyuma habo kubyara imiti y'ishomero ya Ruhama Primary School kakamanya isoko kurinde by'obuhangwa. Adolphe Ayureka, TV West.